Ubane natwe guhera uyu munsi, inzozi zacu zagure, wowe ndirimbo ya buri munsi urihagije. Ubane natwe guhera uyu munsi, n'inzozi zacu zagure, n'inzozi zacu zagure, wowe ndirimbo ya buri munsi urihagije. Jewe Runyambo Pacifique uhambitse iyi mpeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, ndahamya ndashidikanya ko wavuye ku Mana. Saba Imana mu mbaraga z'umwuka wera ngoma tena faride nozanganda wani shaola bari timasi la vera Deborah Mchewose kwambi Rusi tutakufite ndaho twagera. Shima Yesu mane natwe guhera uyu munsi, nukuri niba dushingikirijeho pepabitalo tanga angari wanda hasana Yesu nanya Yesu Kristo tusense. Amen. Uaminifu wako umejulikana kama taifa yote ya ulimwengu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh,
ninakupenda. Jina lako Mwokozi, umefuta jina langu kwenye laana, umefuta jina langu kwenye hukumu. Majina yote mazuri ni yako Baba, unaita Jehova Jireh, ninakupenda. Unaita Jehova Shama, ninakupenda. Unaita Jehova Nisi, bendera yangu. Majina yote mazuri unaita Jehova Shama, ninakupenda. Amina, amina. Kama si wewe Yesu, ningeitwa nani? Kama si wewe Yesu, ningefanya nini? Asante, asante Bwana Yesu kwa ukombozi. Asante, asante Bwana Yesu kwa ukombozi. 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 Asante Yesu kwa ukombozi. Asante Bwana 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 Yesu kwa ukombozi. Kwa ukombozi. Asante Bwana Yesu 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 kwa ukombozi. Asante Bwana. Kasibiri basubizemo kanya gato nubwo refera yageze hano kubera ko ari umukutano w'abayumbe beya nuko yihangana haguruka haleluya curanga nahaguruke asuranga hagaze curanga oh tureba hantu bankukora tumve ngahe
bihute kubera ko umwanya kuratera ariko kandi ntibasubizemo kubera ko umukutano wabaye tubaza kubera ko ari umukutano basubize gusiba baza bashinzwe protokole y'umugeni bamutuzanye yego tugiye kubisaba ariko kandi kubera ko ataraza kandi nasubize bwaraje saba reka tubinjize nasubize subiza ko twinjiza subiza Hey!
dusenge niturangiza tubone gutangira amateraniro yacu. Mwami Yesu turagushimira turaguhimbaje tuzamuha icyubahiro cyawe data. Uyu munsi twari twawutegereje kuva kera ariko turagushimira ko ubyemeye wa Mana. Hari igihe twabitanguza ariko Yesu Kristo atabyemeshe ntibibe kuko bibaye wa Mana. Turagushimiye ko uduhaye umunezero kuri uyu munsi, aya masaha, aya madakika, muri Mana izivuga bikaba wategeka bigakomera. Wowe ntakina gutera ubwoba habe na kimwe, ugira imbaraga kuruta ibindi bintu byose biba ku isi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turagusaba kugira ngo Mwana ukomeze ubane natwe. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunasema amen. Amen. Abayumbe rero barakoze Mana gushira Yesu mugisha. Reka Rene azadufatakanye kubera impamvu z'uko hari abantu batumva ururimi rwacu.